Njani kodwa? Siyaphila emkhambathini. Emkhambathini. Ingudlangudlane yagudla intamba zomkhambathi. Shem. Uvele isibila samampondo. Oh lolo. Kula ngaphuma sikhothi nabalothale abahangula uzadla njengemsebenzi njengelanga. Shem. Inyanga enkulu yasezulwini yasibutha sonke ehla nomuzi wengcwelo wasebuhleni bamaNazaretha. Yebo. Dingo lamakhosazana uMesiya wasithandwa angasisodwa. Lathi izilo mdala kwenziwe sihamba thina boshembe sesolanda ubhombela wesihlanu njengelizwi lakhe. Wathi ngobuye esiqinise sesihlanu namhlanje kwehla ingudlangudlana. Okwake yokuqala namhlanje iphume igudla zona lezi zinto. Igudla zona lezi zinto. Shem. Iza kulelizwe. Yebo baba. Lasemkhambathini lamakhosi asohlanga. Lizokwenza indaba elalivele izenze emandweni abayisenziwe. Siyabongela umkhambathi ezweni lakithi lamampondo. Baba. Inhle indaba. Zihle indaba. Umfundisi walapha sesivele. Umfundisi wasesivele ezonyazi phoshefsini phezulu entabeni. Shembe is the way. Shembe is the way. La qhamuka khona lo gama. Yebo. Abantu abalazi njalo. Inkosi iphuma ngalo nyaka eJudiya. Yebo baba. Uyayolamula impi yenkatha neNC kwabaleka odriver bonkosi bese shayelwa usizo ngaleso sikhathi. Sengithatha nje mina ngokungazi kanti kwenza inyanga izulu akona umsebenzi wami wenyanga izulu kodwa sewenza umuntu nje ngangabe nomshumayeli sengithatha i-marking pen ngibhala indwangu emhlophe ngithi Shembe is the way amangazi kodwa yathi mayingena emzini wasesivele ezonyazi iphethe inkonzo ithi madondo uyambona lo mshumayeli okade ephethe iduku elimhlophe ehamba nekhumbi lento iyogaywa izitiki uzoyilahla lo ithi umshumayeli lo ubhala into bethunywa yithina boshembe shembe siwe ogqwala izitiki umhlaba wonke amakhumbi ngampela njalo akekho ongenazi ocabana amabishop enkonzo athi ubalo sho ubhala kanje Shembe is the way ushembusa abantu ezulwini kushinyanga yezulu oh lolo asiyabonga mfundisi siyabonga baba nisahleli kahle kodwa hayi kahle kakhulu hawu baqoba ukuzindlu esakhelwe zona ngeke uzithole kwenye indawo amasubsidi manta zafaka amakhethini into nafakelwa imbhede la sihamba khona ufika ingashayelelwanga indlu kuthiwa ngena khona kunjalo yathi inyanga yezulu uma nifuna ukwazi mina Shembe ukuthi ngiphathwa kanjani tshela abantu emagumbini amamhlaba no ya emampondweni idile baba umthuli siyambonga kanjani yabona usihlalo uluthuli uyazazi izinto phambili madlandoni phambili ngonyaka ubeke kwelinye izinto wenza izinto ezinhle ngoba kade babonga omahlobo ngeke uzithole izinto ezifakwa amakhethini zafakwa angikhuluma ukudla ngena amanzi ashisayo ungena ukudla inyama sikhelana ngayo Nkosi amalonyazi alibongwe ke baba siyabonga mfundisi